Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Ka Whitbridge ka Badon ha ka Shenong Kiling ha Riboy District ha ka Singi Baar ka Arpun Ritorik unai wieng Arhajar Arpsau kalakenja ahijar hadin bagi dikhot jong ka Trep National Youth Front Northern Region kilahiar jurep kensan bantip halor karkom pentrikam ya ka Whitbridge lumpisa ka Sorkar Jela bat hadin balayo jingtep bakadon ka jingkit bean yo umau usyap bat kiweide ki marpo khendo klem dadon di kikot kisla ki babiang. Syuaban poi ki dekhot keseng ki pulet na Khanapara Police Station bat ki pulet CRPF kila don lupa ban pahara ya kani ka kerdop khnang ban ommi kano-kano ka huri hura ka bakta ya ka syongsuk syongsan. Ha kejia keren bat kilat pathai kubor u Presiden jong keseng uba Hastings Lingdo bat u Sekretari uba Alfred Malay kila itu baka jinghiar jurep kolong ban lap ya ki jing shisha bat hak juk kopor kila penpau ya ka jing sngolingo batang syuhar jurep ki dikhot keseng ka surak kala kenja bat omdon syu ki torok ket mau nekit khendo ki baya lingba na ka Whitbridge ka pa penpau syai bakadon ka jingle bean ban shalan tu ye ki marpo khendo ki bawan na ka thang kiling ban shalan bean sya ka Jela Assam ni kuat ban penpau ban penso paiba alor kane ka jeka ka ba bubun kimar ibayat lamba kene kejeka bade bantu benua ang ni adu mau ka siap kading ka sik dadong sedong bagiat yang ni kenceng kambun sini lap ba katum ka jinglap ini kade ki kali ki bayat kem kuat kem selang kadang ba nakapor ngila ya keren ni gebre ki ba punya kali ni lamba siang banyak aku ni bade kata-kata bang Iwan ini mentak sini Iwan bat mi itu bat Iwan bat saki dari siapa ini berkat bagi member ke dekat ini kenang ba kanya beginya riti Andre kumba PI mentan na du beneng ngilawan to compare ada galong nonor komru nomor ba suwa bangin wan ngi yang ni kikali kilakang di basong office ang ni kimdan nang ta kikalir di bayak bayang bande banyak nembangan ni ban kebanu kimdan degane kapan i cai kedar ba kadon ka aka chalandet abedi kene ka jinhat imar nang ne ka bade bentha banwa ata ka daw ba long song no nadu ki rusurkat ne ki manu menoru ki bade benpik ba mi ba penyak imar nang kene ka kiri penyak ketum ka dokumen ba de benpik ka transportation TP bi om transport yo kena mar ba klaim ka kot keslah kemut kuno kinyak imar na kapo Jela Meghalaya sabar ka Jela Meghalaya mar ka babuni ngitip kimar bar kho ki biat nang ne kidei kimar kiba di ban poi sabar ka Meghalaya nang ne nadu gimau ki siap kading ka sik ka kendau bar kho ilum giwa ang ne kilalut kimar ba kikit ang ne ka poi sapo Assam de komno ki kali ka kiyo jingtip bat ngiyo bat man kapor na kapor sa kapor kidei be klem kot klem sa de kenang nagane ka daw bangiwan hang ne batpe ikini ki kali ki biat yang ne kani gamar la suong mentala da suong no kaya lembaga ni kejeka sano kata gamar kaya andai kumbangi lap bangi kali beca Assam jadi ini ne kadau bangi kwa betik margane kadi jimutoi namta ka ilang salang namta gari bejebro kham bun hi kadi jimutoi namta ka Sorkar Meghalaya sini kadon ke igai sandet halor gane namar ba apa kiyak yang ne khamkot kemsla kade ba kadon diberi ke balik national den namta jimutoi jingki ikhnya kene bang Iwan hang ne kemde bang bisni ya no ino ada ki ba penyak ya kene kata bende benwa lagi lagi bedon ki don kuari nyim bisni iki ndai ka business iki auto kinyak andai kene banyak katkum ke benta badai banyak katkum kendon alor kenong rim ba ka Jela juni kade banyo ya ka juni nong badai penyak ya kimar pokendo kimar ki bami na kene ka jeka ki di ban poi saka
tax jong government ya kata ngiwan hang ni ban pek bat kemi ban wan visit hang juga halor kan ni kan orang Apa gini di sini kita ada ngiwan giang hani sorong ngipej ban ngilap kali dibakit ya kimau siap ikendo kata kalau makin niat dengan negas blok dari lagi ni syasa kebesul kalau bahagian negas ni hadin mengilawan yang mentasi ini kau kali rupaya yang ne kalau ada kali dibakit apa yang ikut Islam ke jalan malikin tinggi kita kajingon syak ini ada ngitip scam kajing tinggi ini kalau bakia illegal krem jalan kani kapan yang ini kalau ba kastit gubernur ni kedunong balai kedunong nama bakari benu kamdon i tanga jing ut kejing yam jung sada samla jingi hati-hati ngai bagi no hikai ki songsat kan kadau kolong ba umyo tulo anda pai surkar ke ong ba ngim don pisa ka surkar kan yo pisa na ha bakari benu kamdon ke ha pai sine pade ki hindo ki siap kilum kiwa jung kastit makhalia jingi lanang don don NGT ki pengilabu ben pe ya kendo siap dari gilum kiwa ki bahab burda rasa jingi kitwalut ikhlem lut kidap kendo saulut bat kata ka NGT ke bengibu saya ke don mo kata ka di kuwa jingi la kaleng kasian ndi ba ong bangiwan hang ne kum kaseng SNF kalau banginwan hang ne persya bagin yo ka share ya kini lan ban yo share kino ki hespa ang ni kemal la kindon kata lu la kindon magi hang ne kamut ngin ka state jingi kan yo ya kata ka revenue haba kayo ya revenue kala mengkentiu ya kayo kakot lan ya ka aikam ajam nam tagi kena semla ki babun jingi dia nomor kata kemuan meni anong mengi kemuan non pansiar ngiwan nam ta gaji mentoy jong ka state magali ajingi berkuai kenang makanang la beni blok hikam mapero peri kena semla jingi lade hikam sarkar lade hikam entrepreneurship di berkesen kam tolong baka government hikayo ban yarap le mengi langba jong ki revenue biomi ya kena kendo ka siap jingi ketang kata na kalian jingi adin jingi inom sustai ngi kwa ban lap hadu ngin lap ke jing sya kata ada kalian jingi kum keseng ada siap inom sustai mat halek se ke jing pen price new lan ke jing pen yu jingi mentaka silai karang jur-jur sungi nomor balai bah malai ku mangal ong habasdang malai ki mentaka si kali ekonomiat haman kasi ngi pan ne kan ti sya mai kali gibun hatang ngi hab yang sesat sakut blok nomor ke jingkit khia jingi kamar ke bikit kamdei santon khanton ngikit da kai phou sabuton hari mentaka si pat kimdon kita kali ki bayar ikani ko panlaw ini bat nangne sikmat kisipai jungi kumagilong bang yang kampen bun isu bat nangne sikmat ikani kalti ngan dipikir hadu kata-kata nomor kajing sniu jung kan surok ru ngai galong siapalan nomor balai ba kajing kit sama kor jing kali kinong sisdong jingi bedon hang ni katam riboy ngi kila sosat siapalan jadi nomor kadau nane sikmat nginang panjur siu kajing pengor habe di baneka